Weer is dit Viljoen vinnig aangeen na die buitekant toe. Hierdie keer in die hande van Ehlers grond toe gebring. Nou wil die verander van rigting. Nee, weer is dit daar die kanonvoet van Viljoen. Hierdie keer is hy daar. Grey College weer is gewaarsku. Absolutely elated here. What a cannon foot. En dit is nie die laaste keer dat ons daar gesien het teen Kobe wat opgaan met die bal maar afgeneem deur Grey College. Groot JW Kutse. Steeds JW Kutse as hy grond toe gebring word beskikbaar vir Grey College. Afgeneem hierdie keer deur niemand anders nie as Reino van der Westhuizen, maar die skeieregter wat sê hy was onkant. Iets wat Monument uitstekend regkry is om op daardie onkantlyn te wees en vinnig te verdedig. Kan dit hulle duur te staan kom met die opskietverdediging. Tog nie Grey College wat die rolmaalbeweging aan die gang kry. Steeds Grey College en dan bars dit weg. Aye Hendricks. Meter van die doellyn af word hy plat getrek. En lyk dit tussen Grey College oorgaan. And like we mentioned, this will break their hearts. Beautiful carry there coming through from that young man, Aya Hendricks. But then Sander de Beer. Gaan hy bal nou 'n lang aangee weer so Ryan Klein. Goeie verdediging van Monument. Steeds Grey College wat kom. Verdediging van Monument wat hou. Hoe lank gaan hulle hou? Trialstyle, Tyropolis. Lang aangee na Mgedezi toe. Hy sit hom op sy voet. Gaan hy daar kom? Ongelukkig nie. Is Noble wat kom red. Open up. Weer is dit Grey College van die skeieregter sê nee. Was hy reguit ingegooi nie. And then after that they can get going. Grey College minuut wat oorbly in hierdie helfte. Noble wat vir hom wag. Hy skiet hom uit na Viljoen toe. Wat hom op haar kanonpoot van hom sit. Reg in die keelgat af van Lamla Mgedezi wat reguit maak en dan gaan hy links regs. Hy word vasgevat in die middel van die veld. Is haar gaping nou aan die oorkant van der Berg. Mabena daar trek. Mabena vir sy 3. Uitstekend Eddie Mabena. From Eddie Mabena. Look at this. Appreciation. Christoph Kraus gets the ball out, skips to Ryan Klein, and then Eddie Mabena here running with ball in two hands. They don't know, is he going to carry? Feeds a hand, says high five to your chest, and then he goes straight through, scores the try. Really great work from Eddie Mabena there. Het natuurlijk daar die extra speler oorbewerkstellig as Christoph Kraus vorentoe kom. Jag vir hom tussen die pale deur. En baie belangrike punte vir Grey College hier voor rustyd. Hulle gaan draai teen 12 punte vir Grey College, 3 punte vir Monument. Preston Bennett wat opgaan vir Grey College, maar dadelik gesmoor daar, maar voor hom geskil deur Grey College sê Erasmus. Steeds beskikbaar. Is hy afgeneem? Nee, hy is steeds beskikbaar vir Grey College. Bredenham. Baie sport in sy bloed. Is hy oorgegaan deur Grey College? Nee, teruggedryf. Skeieregter wat sê daar's 'n 3 gedruk. Andy Bredenham coming straight from the bench and eventually getting the try. Great work, Aya Hendricks linking up well with Preston Bennett here, and then all of a sudden it was a forward battle. Jonathan Drysdale getting into the thick of things here. Body way too high here for this Monument side, especially when you're defending inside your own 22. But that young man goes straight through Henny Bredenham and scores the try for his side. Eddie Mabena wat dadelik by is om aan by te sit. Trialstyle. Lamla Mgedezi wat nie mooi kan raakvat nie, maar nou gaan hy spasie vir homself gee. Maak kontak. Dexter. Chiangwa wat kom verdedig daar. Erasmus en nou sit Neil Durant daar trek Durant en nou sit Preston Bennett. Bennett en hy word net uitgeduik by die kantlyn. This is where the incident came from. Yeah, that is a tip tackle there just on the outside of our screens. But Matthew van der Venter here, that's all you want from your 5 lock.
Uitstekend gerank, Tyropolis, kaptein van Grey College, ook spoorkaptein van Grey College. Beskikbaar vir Grey College, trailstyl wat van wag. Christoph Kraus, hy val hier voor die lyn aan. En daar trek Kraus, en hy kry sy 3. Whoa! My goodness. Just look at the work here. Gets the ball, does Christoph Kraus, then decides to step in and says to Jaden Viljoen, please, I own this field over here. This is my main field. And he scores the try. Hy kom by Jaden Viljoen verby en hy gaan oor vir sy eie 3. En sy eie 3 die vir 5 hy ook. Waarskynlik 'n vinnige lynstaanbal agterlyn toe. Maar afgeneem deur Janus Krause. Hy's 'n reus in die lynstaande. 'n Man wat verlede jaar glad nie rugby gespeel het nie as gevolg van 'n besering. Nou is dit Henry Erasmus, die broer van Johnny Erasmus, Suid-Afrikaanse skole stit, SA onder 20 stit. Trailstyl sit hom op sy linkervoet. Jaden Viljoen lang aangee na die binnekant toe. In die hande van Coetzee, en daar trek Coetzee, nou sy in die hande van Genis. Het Genis aan die buitekant spoed, ja hy het spoed. Hy het baie spoed, Genis, gaan hy nog aansluiting kry? Ja, dit is Genis wat oorgaan vir sy 3. My goodness me, breaking through the tackles. Look at this. First he's starting off with that pass from Coetzee, and then here, nobody gets this right half the time against Yehia Horn. But my goodness me, poor Chris Nevo trying to get there. Lam Kadezi's effort's not good enough there. And the try is scored by Genis. Ja, van tussen die pale deur, voeg die 2 punte. Verdediging deur Janus Krause op Noble. Van 'n Westhuizen, hy neem hom verder. Weer in die hande van Morney Noble. Jellers. Weer Reine van 'n Westhuizen. Baie goed gehardloop weer deur Genis, die 3-drukker. Gaan hy inkom vir sy tweede 3. Weer is dit Genis en hy hardloop en hy gaan sy tweede 3 kry. Wow! Noble skips 3 and then cuts through the line. There is Genis, but look at the work coming through here. Sees Lam Kadezi beaten by the step. Here's Kadezi. Genis just going straight through and eventually scores the try. It is excellent work here that has come through. Krause voor in die lyn staan vir Grey College. Rank weer hoog, maar word dan oorgeklap. Grey College wat vorentoe gaan van 'n berg. Christoph Kraus, byna onderskep en hy word onderskep deur die einste Genis. Maar die skeieregter se fluit het geblaas. Elers dink hy weg. But he's actually, here we look again. Just unfortunate losing that ball, and then Sander de Beer. Just look at the work here. Trying to turn that ball over. Jonathan Drysdale getting the pass out, and then Kraus. This would have been brilliant. Now Drysdale gets it out to Christoph Kraus. Or Ryan Klein with ball in hand and is cutting through the corner. Lam Kadezi, can he get the tries? Lam Kadezi staying in touch. Isn't Kadezi try time? Die lyn gaan kuier. Yeah, they go. Goeie skam van Grey College. Na die buitekant toe. Dis Ryan Klein wat deur daai gat gaan. Hy het vir hom Kadezi aan sy buitekant. Eenvoudig te goed vir Blessing Monareng. Hy klop hom en hy gaan oor in die hoek en hy klop ook vir Genis, die 2x3 drukker vir Monument. 29-15. Maar die skop is ook oor van Christoph Kraus. 31-15. Waarskynlik na hierdie beweging sal alles verby wees. Jaden Viljoen wat na die buitekant toe wyd speel. Genis. Die skeieregter wat sê, daar was 'n vorentoe aangae en dit behoort die einde te wees. Die DJJ wat sê, dit is die einde van hierdie King Prize Derby Series wedstryd tussen Grey College en die Hoërskool Monument van Krugersdorp. Dit is Grey College wat C4
31-15.